drugog reda. Everybody from the second row, just jump, 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 jump. Idemo štrapavanje, šprica i sebe. Neka pjeni. Let's make some foam. Come on, everybody. Bravo, ljudi, kakav je ovo bio skok. What a jump, first one. Well done, guys. You were great. To je čovjek za oženit. Vidi, on i vozi, ima begarku od jedan put. Ma bravo, brate, svaka čast. I treći gumenjak, njih dvojica su zajedno iz vrtičkih dana. Jedan vozi i druge nosija pituru, nekad saberu jabuke, šta god triba, trišće, moraške. Sve odrade po potrebi. Ajmo zapad, pljesak našim gumenjacima. Let's greet the guys. Ne smije radim, vodim. Okej. Ja samo kao po programu službeno, da ne bude nismo znali. Na Mulu ćemo imati najveći disko, onda ćemo se slikavati. Brate, ovi pali kameru kada je na kuranje, na garguru, a ne na... Okej, spremajte. Dakle, sada kako smo? Svaka čast, i ako lažete, odlični ste. Ruke gori, ruke doli, ruke gori, doli. Gori, doli, gori, doli. Tako, drži koreografiju. Još malo tir, ruke gori, doli, gori. Ma super, držimo ritam, ova trojica nikako da uvate. Ajde dok ti trojica ne uvate. Gori, ruke, pripremi, drži ruke gori. Priprema kaže ovako, skok na glavu, svi koji znaju. Idemo za. Spremi se, drži ruke. Ajmo na glavu i skači sada. Kakav skok. Bravo! Ovi na glavu su skočili prvu kuru, kovo znalože na glavu, ajmo sada! Evo ga, vježbaju. Oni neki skaču na glavu, ako trebate pomoć, javite se na 1-1.